السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا جالتم توتا هردفتوتا كيا baga gammaddan isinin jecha harramo waan baay'eerraa dubbanna kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya harraniiti saluu samiirraa dubbanna waan baay'ee jira jechuudha gaa salphina biltsiginnaatii fi waan artiistonni keenya keessa jiran makara በማያውቁት መከራ ገብተው የተንከራተቱ እንደሆነ በሳሊያ ሳሚ የደረሰው አይድረስባችሁ በሳሊያ ሳሚ የደረሰው በልጃችሁ አይድረስ በጣም ያሳዝናል የሳሊያ ሳሚ ጉዳይ አሳዘነኝ አስቆጨኝ አስለቀሰኝ ለካ አርቲስቶን ከኛ ጃለተን የሚት ጀቹዳ ከንጀር ብልጽግና ዳፍ ስርባ ጅራ ነው ከንጀሪ ስርባ ሰገሌ ቦይቻቲን ጀቹዳ ኢትዮጵያ እንዲ ገምቲ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ወይ አዎ ትፈርሳለች ወይ ሳሊያ ሳሚ ከኛ አወንትን ባየተኮ ገዴ ጉበዴ ቦይ መራዶ ጋፈሲን ካይሮ ዱፍቱ hirriba dhiisee dhaqee artistii keenya jabduudha jedhee wajjin suuraa ka'uu koatu naguma harra saaliyaa saamiidha akkanatti jechuudha menelikiif sagaduun isii baay'ee tokko nagaddisiise akkasitti menelikiif an dirqamteetti ani lakka jaallatteetu menelikiin deeggaraa jirteensi amale namni waan namarraa fuudhe lakka dirqamaan nama deeggara waan ajajame hojiitti hiikuun dirqama jechuudha artiistonni keenya baay'een kan akka abbush zallaqaa keenya jaanjeeloo yaa demboodina jaanjeeloo yee demboodina ananana yaa demboodina embee naamboodina elembee hamboodina warri jedhanu lakka dhugaadhaan iyyuu jaallataniituma akkasitti Itoophiyaatti farsaale jiway ene yaallen anjiyaatti farsim enya እንደዚህ የሆነ አንጂያatti farsim warri jedhan kun ወዶ ሳይሆን ይሄን ተቀብሎ ጨርሶት በቅምቀማ ዱቄት አድርጎ ዛሬ መጥፋ መሄጃ የላችሁም በቦሌ ለመሄድ ፓስፖርት እንጀራ ሀርከ ጀራ የትም መነቅ ማልጀደማም የትም ማንቀሳቀስ መንጠረጠር እንደማይቻል ከሳሊያ ሳሚ ነው የተረዳሁት ያሳዝነኛል ዘመቻ ምኒልክ ጀዳኒ ጀሪታ ማንበየኔዳ አስረተ ያርከረተ ይደተኒ ጅረን ሳሊያ ሳሚ ከኛ አከጀግና ገባቴ ቀይቅተ ሄዱራ አሁን የዘመተ ያለው ምኒልክ ሳይሆን አብይ አህመድ ነው ይሄን የፖሊስ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ልብስ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ ስርዓት አልባኝነት ነው አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር መስተካከል አለበት ብላ ፖስት ታደረገች በኋላ ተደወለላትና አንቺ የዱቄት ልጅ ማን ነው አገሪቷን ያስተዳደረ እንዳለው ታውቃለሽ አንቺ ዛሬ የምትተቺው ምኒልክ መሆኑን ታውቃለሽ የምኒልክ ስርዓት መሆኑን ታውቃለሽ ይሄን ፖስት አንስተሽ አሁኑኑ ፎቶሾፕ ነው ካላልሽ ዱቄት ትደረጋለሽ ተባለች ከዛን የሮጠች ማጣችና ሳሊያ ሳሚያችን ብዙ ሰዎች ለምን እንደሚሸውዱን አናቅም ለካ ይሄ ፎቶሾፕ ነው እኛ እውነት መስሎን ነው እንደዚህ ያለው ፎቶሾፕ አይደለም እናት ዓለም ሳሊዬ ሳሉ ቪዲዮ ልኬልሻለሁ ሊንኩን ቪዲዮ ሰና ፖስቲ ጎዴፍ እንጅራ ፌስቡክ ሲጀለ ገልተኒ ላሉ ደንዴሰን ሼር ጎዴፍ ሊንክ ሰነ ጡይጠኒ ቪዲዮ አለ ጦሊ ሐርከት ተከነ ዘመቻ ምኒልክ እኛ የታገልነው ነው ለምኒልክያን ምኒልክን ስርዓት ለመመለስ ነው ጀዳኒ ይባንበት ገባኒ ዱበት ኦሮሞን ከኛ ሆለይን ኤኙ ጀቸ ቀብሶፍቶ ያቦ ለማን እንደምትዛምቱ ኤኙ ፈከዱተኑ ስርና ምኒልክ ደብሱፍ ታማን በየኔ አሜሪካ ራገሌ ቀብሳ ጅራ ያ ኢብነል ቡት jedhenitti man abbush zallaqee keenya waata gosimnu gurbaa uffata booranaa sana lafa godhittiin daldalini ati oromoodhaallee bakka buutu oromoodhallee ofiin hin jedhin yeroo sana fakkeessite oromoodhaan shaqqalatte konsertii adda addaa deemte addunyaa irratti beekamte maqaa oromootiin har'a garuu uffata aadaa booranaa sana uffattee Itoophiyaatti farsaalle jiwee anaatii ifrasante duqeet anaatiitti farsaal አናቲ ፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ ዱቄት ይሆናለች ከመፍረስም አልፋ ዱቄት ሆናለች ኢትዮጵያኛ ያለች ፈርሳለ ለማን ነው እንደዚህ የምትጨው እኙትም ተኦሮሞን ዋይ ኢትዮጵያ ረከታ ጅሩ ይሮ ከነ ብልጹማ ሳማለ ለማን ነው የምትናገረው አንተ ከብት አቡሽ አንተ እንባ ጠባቂ ልጅ እንባ ጠባቂ ኮን አንተ ጮማ ደደብ የተሰጠውን ለመብላት ራሱን የሚሸጥ ከብት ማለት አቡሽ ዘለቀ እንደሆነ ገብቶኛል ጮማ
Saaliyaa Saamii shanaafattuun isin dhiira jijjiirtu siyaasa akkuma kana jijjiirti waa'ee dhaabbatan qabdu isin mallaqa argannaan dhamaatu jennaan. Oromoon Saaliyaa Saamii irraa kaleessa namni baay'een of jijjiiruu danda'a wadaraasuu hin mallasan biyya asibaallo kara geessanitti deebitan jedhee yaadaan. Erga viidiyoo kaleessa taamman bayyanee sana argitanii as of yaadattanii as deebitu kara oromummaa keessaniitti jedheetanii yaadaan. Yoo dhuguma nama taatan. Yoo dhugumaan nama taatan እናንተ ከብቶች sirna minilik deebisuuf jarri Ameerikaa irraa kaatee galtee qabsoofti isin waan qabsooftanuuf kan hin beekne anis nan duula biyya kootiif nan duula anis Itoophiyaadhaaf nan duula duultee duute jagnaacheen abbushiyye anis Itoophiyaadhaaf nan duula bushtii dhaboo ummanni keenya kun na dhiba bara min ayinat naachoo bannaataachoo maalisin eesaanutti dhufanidha amma kana ka lummuuxxiin akka Saaliyaa Saamii kun warri amma garaan bitamte birri miiliyoonni 2 yookiin danuutti fakkaate gaafa fudhatte har'a birricha ittiin qamqamtee ittiin farshaantee fixxee waan gootu dhabdee dirqama waan jedhamee barreeffamee walirratti kenname Itoophiyaan hin diigamtu baranaa hin ankan garaana nyaatte warra hooliyyi waa tokko hin beekne waanuma itti possatame dhugaa keetii minilik lazaraara meezmat minilik jagnaachin kan jedhaa jiru oromoodhuma bar jarri ibbatti qabsoo nama irra deemamaa jiru zamacha minilik ተብሎ ነው የተገሳኘ ያለው የተካሄደ ያለው እናንተ ዱቄቶችስ ለማን ነው የምትንተኑት ከብቶች ናቸው በእውነት ከብቶች ከነከ አቡ ይዘለቀም አንተ እንባ ጠባቂ ልጅ ጮማ ደደብ ከብት ያናደኛል በእውነት እኔ ስለነዚህ ራሳቸውን ሽጦ እልናቸውን ሽጦ ለሆዳቸው የሚኖሩ ኦሮሞን ያሉ ኦሮሞን የሚሸጡ ከብቶች ማለት ነው ምን አይነት ናቸው ግን ለምን አባሽ ነው የምትፈሪ ድሮ ጀግና አልነበርሽም ጀግና ካናዳ ያለች ጊዜ እኮ ጀግና ነበርሽ እኮ ሳሊያ ለካ ውጭ ሀገር ሆኖ ጀግና መሆን አይከብድም ሀገር ቤት ሆኖ ብር ወስዶ እንደዚህ ራሱን መሸጥ ነው እንጂ አንቺ ከካናዳ ገብተሽ እንዴት አባሽ ነው ለብር ብለሽ ህዝብሽን የምትሸጪ ሰኑ ኤኙሞ ፖስት ይጎድ የደ ማሊፍ ዴብስቲ ካፕቴሞ ኦፊራት ነቃስፍ አከጀር ደወለን የተሰዳችሰን ካፕቶች የካፕት ልጅ በጣም ያናደኛል I'm really sorry ሁንዲ ኬሰን ሼር ጎዳ ቪዲዮ ከና ጀባዳ